sudah berapa hafalan juznya nih? Jalan lagi 10 juz. Wah, jalan 10 juz ya. Masya Allah, sudah banyak nih ya. Mudah-mudahan nanti kelar sampai kelas 3 khatam 30 juz ya. Amin. Oke, sudah siap nak? Insyaallah. Oke, juz 1 ya. Oke, Iya. perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Ananda Ayah Zayan ya. Setoran hafalnya udah 10 juz ya. Ikut Yes. lomba di 1 juz. Ini saingan Dapi juga ini. Ustadz bisa aja ya. Baik, soal pertama dengar baik-baik nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين كيف هو الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Alhamdulillah. Pertama selesai. Soal kedua. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
Alhamdulillah selesai soal kedua. Soal terakhir, soal ketiga. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Sadaqallahul azim. Iya, sadaqallahul azim ya. 3 soal sudah diselesaikan ya. Nah, bagaimana nih komentarnya dari Dewan Juri Pak Ustadz Rafi Munir? Silakan. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah hafalannya bagus walaupun ada tadi tersandung ya dengan bel ya. Udah diingat-ingat juga soal pertama tadi ya. Ya, allazina yanquduna ahdallah ya. Lama tadi apa juga kan. Kemudian apa namanya? Tadi kok kayak saktah ada ikhfanya itu. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Kenapa begitu tadi, Nak? Enggak tahu, tiba-tiba ada yang nyangkut. Oh, keselak ya. Ya, itu kayak saktah, enggak boleh ikhfa tuh enggak boleh putus ya. Min diyarihim. Nah, itu. Kemudian apa namanya? Iramanya memang sudah bagus. Kalau bisa sedikit lagi lah, masih monoton ya. Standar dia. Apalagi terakhir tadi. Wal akifina warruka'is sujud. Nah, terakhir tuh indah dia buat sedikit kan gitu kan. Terakhir namanya ya. Antahira baitiya lit-ta'ifina wal akifina warruka'is sujud. Nah, enak orang dengar kan. Ya gitu, belajar terus ya. Ya baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Rafi. Selanjutnya Pak Ustadz Yuni Maha, silakan. Ya baik, ada 2 kali bel ya, 2 kali bel. Ya, Soal pertama, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Nah, kemudian dilanjutkan yang lain salah, dilanjutkan lagi salah. Karena banyak illal fasiqin di dalam Quran ya. Lari dari mana ya. Nanti dituakan seperti ini, dituakan ayat yang awalnya serupa, di tengah juga atau di akhirnya sama dia, maka itu harus dikuatkan hafalan. Seperti wa ma uhilla bihi li ghairillah, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang seperti itu harus dikuatkan ya. Supaya hati-hati nanti. Kemudian catatan Ustaz cuma 1 ya. Di soal yang ketiga, qala wa min dzurriyyati, tadi rohnya kurang tipis. Qala wa min dzurriyyati, kurang tipis tadi, masih ada tebalnya. Wa min dzurriyyati tadi tebal dibaca ya. Saya kira itu aja, demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dewan Juri yang sudah memberikan komentar atas penampilan peserta kita Ayah Zayan As-Sofyan ya.